owazantombi awuhlonipha bona uyini izolo ngangisho lutho awu ngiyakuhlonipha amacengwane phakathi akagogo awu nakho wena wasengonyameni bekuyofika leni nje lapha hayi ungaboni ngathi ngiyakushaya ngiyakuthinta nje ngikhombisa ukuthi mfana usemncane kodwa manje cha ngiyabona konke okushila kodwa wakwazi ukuthi abantu ababuka uhlelo lwe-TV likasho nomaskandi bese uthi babone ukuthi axoshwa kanjani amadexo emdlesheni urong lapho awuphetanga lapho abazwani impela ke abazwani impela ke mina ngisuke ngatalabi umuntu mina ngisuke ngidlala ithutha lezi bese ziza mawala zizomboza okay asibuzeke usuke unganuki impepho umusemdletsheni hawu kunuka yona vele ziyakhala usuke ugezile uma uya emdletsheni ngisuke ngigezile kodwa ngisuke kungistress ukuthi ngigezile mina angishongo lutho ngithe buka nisho nizobona ukuthi amadixa manani awuzwanga yini ukuthi namhlanje gqoka izinto ezimhlophe man awuzwanga emsakazweni kuyakhulunywa emasosiyete kuyakhulunywa inkonzo awuzwanga yini leli khethile ligqokile wena limhlophe ngiphile kuyabonakala nje bafethu uyazigezo uyabona ukuthi angigqokile ngiyadelela nithi leli khethini oligqokile limhlophe na ngoba wena usukela imfaduko nje ezitsha wathi abafazi bakhe abakuhlanganisele somebody like you oh yeah isamathandwa ningamthanda uDali wami oh yeah isamathandwa ningamthanda uDali wami asamba DJ oh yeah inkosi yamagqokama mana mkhulu uma sengcolile ngakho ingane yami indodakazi yami le ngakho ingane yami agcina isingifaka ngodayo efiki la udayo ifake hayi ngisho ngoba fake hayi udayo konje bangaka abafazi ngibona amaKristu awu7 sebebangakade sebebangaka abafazi usenkozweni njalo lapha inhlamba ayifuneki ayikho inhlamba ndodakazi yaboza umona wona uyibambile intimbi noma ungagqokile umhlophe uthi uyibambile intimbi ugqokile ubhincipha nezangoma at least you got something correct ngalo Nkosi yamagqokama manje izovala umcimbi sebedlala bonke njengamanje siyawuvala umcimbi obvious simthole uyafika Bana, yavuma Kuma shala Yeni sezon,
Thank you.